Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ke National Highways and Infrastructure Development Corporation, Kelab Phah ya ke Dhar Company, ke Menteri ya ke Surok, Nongjri-Maheshkhola ban Maramot Biang ya ke ni ke Surok, hadian baka Khasi Students Union, Dangshan haka Arpu Pratrik Urisau arca Apusau, haka Jingjurip kalalap baka ni ke Surok kalajan, tang hadian kat tu kat ni balada ban Menteri ya ka. Haka jinga gram bekela pathai kubor haka arpu artri unaiwi anca pusau. Uba disparsing rani, ubalong ru unang wad RTI ulai thu ru, haka bayadai baka jing temu jong ka sorkar ban Maramot iki Surok haka leng ka sor Shillong, kabalamang pisa, Nhidcl knai pesan lang, lai puprahajar arspa knai punriu tingka, ulai yo iki jing ujon na kinong nya kali roller bat kinong tray contract. Kimshim la yo ya ka jing siu satiala Nhidcl benai ai. Ulai thu tang hadian balapan ka RTI katalat PWD roads kalak hot biang yakini kinong tray kontrak menteri ya kakam. Yo ai komplain ba kinong ba ada benta kan don ke ni mustur plan bil. La sinong gendong ni ha postor. But ala kini komplain na rojona na persiang step by step no benlak di kada. Ti benon komentar na yo report ha bede ba kini ka repairing ha po Shillong sakir dan kini sakir belum po Shillong pun di Maulai pun di Laban kita terter. Di nampak assumption ke bangayo apa Shillong kalau Nhidcl Nhidcl kamu kepoi Nhidcl kendai perusahaan lak lai perajan aspa kendai Nhidcl. Na benta ban repair dan ban sina ya Surok apa Shillong na benta snap. But halo kata bujur ke ba ngayon kilong ba pun kini ki ay nung take contract ko office or yung kimsin layo tulok ng drill buna yung buna mungkin driver la kini contract week betre contract hadian kajing menjur yung bukul sama ban ay contract lagi di hadian makalapay ka RTI ngayon report ban mari yo report kina khot bian yung ibriu ban yung kam ban tray yang kam bat mentang sebelum kita hasil biang ya kan agreement ber itu menteri ti na mentang ni ka bangayo kani ka sanction ke bangayo ada Shillong berawai ti mentang apa ba sa kawai ka RTI ban tip lagadon ni mentang apply ni bil ba kata kan RTI ka ba apply mentang ba thep ni dei ba wat tip PA kita kontraktor ki batre ya kani ka approve kawan Nhidcl na. Ako ang tibi kating ki kita kan doktor. Ba ngakwa ban tip ya ki inden ki zutu ba inden kasnumo nama sistem bala trei ya kam ki rola ki di fulfill. Habadon ki rola Surok ke inden kamut ba mana skusmi ki hab issue ki jaslip ban thiet kunti mobil kum kilo spare part na nataka rola ban apa ni kerteng jom kita ki driver rola ki banyak na banta kata kajing tray laki inden kasumo kata dengan apan na po office ban tip banwa lakadon bata kablanjo kata dengan ayat tik benlap yang bisa menukong rong apan ya kerteng yung doktor, baar ya kerteng yung ki driver rola, ya ki inden kasmumo, bat kiwi ki jodoh kam nam ta kini ki menteri ya tu kan Surok, ban apa do kiwi de jodoh kam kum hajaka, hakitri hamno ya tu kan Surok,
lemba kata ngalak lentip atau kadon betaka plan dia. Namar cien bala trei Surok kirola gede benmi. Apalagi kirola ginden malas kusni gede benda. Di lama kani ke apply minta ngan setip ya kani ganyu blur di pentre hak kanoka. Dekok. Marku makano ate amdi mensungai kita jigano dan berlan dia. Awat kadon lu ke jigano apa ibayo ambil kide tang itu ibri pada dia deh. Inane hikmat ngan wa tik patik banlak. Lakadon kata kajingken. No, kata kali pun apply nam tak bentuk ya dengan jumlah atau diberikan mulai nikah bisa. Tiba-tiba ketika Surok napo sepon Nongjri, kumba kelagi ba aga armjo trik benar bersih na PSU lalap ya Surok napo Nongjri-Maheshkhola ba Surok teradu adian barasian juga. Arna lagi. Di habis begini, nak lagi juga apa yang RTI sebuah national highway. Tiga jumpa kelak kubur ya dikenal yang PSU. Maksudnya apa PSU kayak nak mentah di macam senang. Bangladesh mat kadero nuksa ya kiwi jakaro membuat ya kini nuksa berbalik. Abadan dari report nak senang bakalong kunta kalong kunne nak kalian juga aktivis nak keluar banyak mengatip. Antara ada pikir macam senang keleng dari kasih jentia dan ia berwoi kasih ada pin dan tu kan ia jing teknor lem ya ka jing kiu jing hiar dan ia kata jing bit jing biang apa senang kantam Surok kemudian nak juni ke aktivis di 68 ya lah itu boleh ya GSU kepala sedang ban ya yang berhenti ban peni pentak yang di ya Surok di habis begini nak RTI ka komunika National Highway kepada report kepada yo Nhidcl naik highway ada husau kalau orang yang apa nilak Phah jing pentip nilak ai ke hukum ya ke Dhar company bahkan senama yang Surok kata ladu kata kali kata ayo report di habis bat ke Surok napo Nongjri persipok Nongjri pada sa na dapat kabaku dah Nongjri te kasih tu epi ba na bakat pras Nongjri naka PSU play tu Surok ka Biang na kat ramai sa Nongjri te ganero kate hadin ba na kala junga ngade fai RTI yang Surok na du ka lai tadi penai basau hajar apulai lai tadi penai basau hajar apulai hadir mengalafai RTI ngalapan ya ke DPR na office National Highway habis dari Surok.